Mugasu Wumugusi. Kitariki 15 nemo omutienyo kane omwaka w'ekirububere n'emirongo ebere na inye nigo yaragire chinsa isano na ibere cyabono magaso na kwali nerbene omuriria Ondizi TV ase amangana amaya ase enchira yo bwenge leterane nkuru kwa Job Maangi notoko batoko bwatana na nere linde kwene kichibiche chiboigo na mariogi aberega oikira ase enchira yo boikira nuniga kuru kwa Sara Mumanyo yo kwene konyorore amangana wetera ase omonwa weimanyere nigakoro kwa Lydia Mose to basagoska ngwera nande ase kageterige tambe mbe kubamanyia narari aberega gwatika korwa kete chinsa chamambi gwekera abono mugaso. Kwenda utubwatu kwetera somtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital Sense Media YouTube Ndizi TV News na kwetera somtandao ito www.ndizitv.net umwanchu muliria Ndizi TV ama yani gotoko ya chaka kurua ase ensemo area ya Transmara ase omobaga ase bono igani go kumusana kwa bere korakana ase enseme yo yemaega yegati yabantu goswana na ase omugondo oyomo enseme area yagwe tembe na gosalia chibando na gochubutura na engana yabire koya talibera linene ase ensemo eyu asobono babere bagosaba omwaziri woborendi waime kithure kindiki goswana na gatina kwene kinga obotoero runko babore enseme na boigo amenyibe enseme yungo twarabare amorembe na boigo abomo akero chinga kechi bagendrete anamono noboli bwabo na boigo kora ebintu au ase chinga kichia abono. Tumeshangaa kwa hiyo kitendo wamefanya, sababu hii kitendo kilifanywa si ya binadamu. Binadamu wote huwa akati vyakula. Walikuja na kukata maiti yangu eka 13.4. Na hii kitendo mimi nashangaa sana. Juu mahindi ni chakula cha kila mtu. Na hii sio mara ya kwanza. 2013 alifyeka, 2014 ati leo kila season wanafyeka. Tunaomba watu wa usalama asa Mheshimiwa Kindiki mwenyewe aingilie kati hii maneno. Na mwalifu akikucha mungangane, msiwachilie hata inchi moja toroke. Wachukue hii maneno kwa njia ya kabisa kwa sababu sio mzuri. Manake sai boda sisi tumesema tutafunga boda, tutafunga boda, tuchunge mali yetu kwa kile kabosio ase engana egenrete imense icho Kenyo omugina obwabanyagitali bono nigo abarandi akorwa asense meria kimilili bono babiri bagosaba serikali nabo igo abanyagitali goikaransanse na konyora lichibu igoro yomugiro yobere gokoba asegeka egetambe yemaega yaba Kenya abange anene mono bali ase kerengo gyanse asobugima gochandika ekero bakuligia obokoleri asnyagitali chiria che serikali bono nigo bono babere bakuburwa okuburinga nebwenderete chinsemo chionse chikobeka chitabauti chiabo ense mona goikaransanse rinde konyora enchira bara nyale kugayana nabo igo gukora omugiro yobere gokwirira abakenya abange gochandika asigika gwetania omotienyi oyomo. Daktari ambao wamekoma waweze kuyaona ama kusikia vilio ya watu wa chini, so that warudi kazini na wananchi wapate huduma yao. Kwa hivyo naomba serikali, viongozi wetu, tafadhali kaa pamoja na madaktari wakarudi kazini ili huduma iweze kupatikana na tusiwe na machangwa yoyote kuhusiana na afya
ya mwananchi. Tumeona hata kwa vyombo vya habari watu wakiteseka wakiwa kwa viti tu, wakiwa wanangoja huduma ya madaktari na hawajaipata, kumaanisha ya kwamba wakati kunakuwa na hizo delays za viongozi wa kiserikali kuongea na idara ya matibabu, basi watu wetu wanazidi kufa, na hao watu ndio wenyewe walichagua viongozi ambao wanatuongoza. Togosukabosyo ase engana erengete obolendi bono nigo umuteneneri w'abanyanyimbo bose asomona obwekenyamuriro Inspector General of Police Japhet Koome bono aberga gwesokya na kurwa ekuro entindi gokia ase bali bagendrete nobokebago na boigo oboibi bwetugo ase chinsemo chiria chorogongo rwa Rift Valley anene mono ase county area ya Baringo bunamba chikwirirwa egetambukerio egetindie emaega yeserekali kogora chibunduki na boigo ebinto abiri byokurwana ase ensemo eyo irinde kwane kingotinga bale obolendi bono nagaba gotebanga niko bachikwirira onde bwensi egetambukero egetindi onde bwensi orabaga utoka ensemo yabali bakobeka ensemo yenibo yabuse bali bagendate gusira obukebago na boigo oboibi bwetu genseme yubunamba chikwirira egetambukero batadikoliga ensemo kia siasa bale bose batabwati bwanchereria bonde bwensi. Tumeongeza vikosi kadhaa vya usalama kwa hizo sehemu. Area Ngatuko tumeongeza vikosi ya usalama, na hata kwingine, na wako na vifaa mpya. Juzi tu wamepata magari mapya ambaye inaweza kutembea huko pahali pana shida. Tumenunua bunduki mzito zaidi. Kwa hivyo wana bahati. Watu ambao they endowed in society wako sawa, wako na mali, lakini wanahusika in terms of financing these activities. We are not sparing anybody. That's the message. Whoever you are, tuweke siasa kando. We are going to deal with you without fear or favor. Oskabosyo chingakie chibono abana bale ase omutimuko obwerusa yomutinyi okanebono ningo abayibuli babiri bagosabwa gosira ebyego byabana byabo naboigo kuba omoyo ekero bakorokia ebyegwa ebibyabo ayaniga kwanwa nomuliki omonene bwekyombekeria kya UDA Cleophas Malala chingaki abagawikirana ase amamerelio yechigosoli chokwegia ase gatichi skuru chabere chiwikirana naboigo korokia ebyego byabo nigabaga batebabuna nigo serikali boigo eruete linda kwene kinga ngosirere ebyego gwetera ase umurobelia olio otalanta hela ase bono abasaye boigo babagosabwa kwene kinga ngutumika bale ebyego byabo elinde kwenyolera engelia ya kera lituko. Sisi kama serikali tumeweza kujaribu sana kuhakikisha kwamba tumeweka rasilimali ya kutosha katika sekta hii. Vile vile mwana rais amekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kusema kwamba anataka sasa talanta ilete hela katika mifuko za wanafunzi. That is why mwana alianzisha Talanta Hela initiative, whereby we are now encouraging people who are using these talents to ensure that we monetize the talents. So we are very committed as a government to ensure that we nurture young talents, and we are going to ensure that we put enough resources. Himizo yangu ni kwamba wazazi waruhusu wanafunzi na watoto wao, wale ambao wanapenda sanaa, wale ambao wanapenda michezo, waweze kuza talanta zao katika hizo sekta. Mambo ya wazazi kusema kwamba na kushurutisha watoto ni lazima wachukue career fulani, ningependa kusema kwamba hiyo maneno haifai. Ningependa kuwahimiza kwamba Oskabosyo ase engana ya kisiasa nigo chiburaburu chabeti kwene kiwa ase ebunge elia kigumo gotoka ime county ya Murang'a chingaki omo teneneli wabangina bwe county eyo Betty Maina abete gakogererwa nomuganda bw'abantu nigo Maina akomochia omubunge bwensemo eyo Mary Waithira ase okoba maega echiburaburu echo ase yabetereti omwaziri bwendemero Alice Wahome
Kagame oyobeta wikirana asenseme yuko swana nagatina kuba saba abaraya bo gutigana na amangana yo akisiasa yokoleta chiburaburu asemeyega eyo nabo igo gusabanga abagutwara amasikani na okora siasa chiabo asenchera ere eyo morembe. Mnatisha watu. Mmezoea MCO wa Baragwa, mmezoea ma-OCS, mmezoea polisi, msivile tu kuzingini. Watu wanake umama Commissioner, by the way, I know you are here. You are in charge of security. From now on, I have 2 cabinet secretaries. I have the right to order you to maintain security. And it doesn't matter whether it is me. Oskabusio ansengana erengete embura enyinge gendete gotua ime chinsemo a ime yense icho Kenya bono nigo chinka chimye ibere chabete chikoborwa abomenyo eyemaega yorochero lirwa tiba kobuna chingegu engana bete kwirira etoigo enene ase ensemo area ya Kirinyaga ase bono abomenyi bensemi babiri bagosaba serikali goswana nagatina kwene kinga nkoruere ogosira gochia sebali nabo kwene kinga ngogitora bale emetaro yaberege kumochigwa ase kilikabete kwirira amache ko tangwa koba amange ngana bete kwirira etoigo yikogendera ase ensemo erio ya Kirinyaga. Wa hii itaendelea kunyesha vitu zetu zote, kila kitu kwa nyumba, yani ikaenda nazo. Sisi tukapata shida kubwa kwa sababu hatukuwa tumepika, hatukuwa tumekula, hatukuwa na place ya kulala. Usiku wa kuamkia leo kumekuwa na shinda sana, maana ni kama tumelala kwa maji. Juu hiyo mvua iliendelea mpaka saa 5 hivi saa usiku, ndio ikakatakata kidogo, lakini sio vile ilikuja ikaisha kabisa. Kulikuwa na kulala na manyunyu, na bado mpaka saa hizi asubuhi ni vile watu wanatoa maji kwa nyumba. Area hii imeharibika, happen juu ya drainage. Kama wangetengeneza drainage hii area ungekuwa kusuri sana, lakini uchafu yote ikitoka pande ya juu inakuja paka huku. Fuatilii kujua ni nini inaendelea. Mvua ilikuwa imeisha, haikuwa mingi, lakini ukiangalia kwa Togoskabosoni gege karokagendrete asiri tukulia kabere ime yomochi o Nairobi anemono kumulekera amangana arengete okwenanwa kwemeshara gotia ase abakoli emeremo ase serikali yagendereire gotenena nenkwana yayenga tebwati chibe sera chikomenta gotia ase abakoli emeremo bali bare ase omogero ase ngencho nigo wikira bono iga ekerengo kimeshara egendrete gwakanwa kobwa amagendero emeshara nigo ere igoro engana tali engia ase amagendero yense icho Kenya seboigo abakoli emeremo anene mono image serikali chichi county anene mono ule tenenerete obokoleri wechi county babere bagosaba kwene kinga ngokiana ni bale abakoli emeremo bali bagokora emeremo ase buna ebibaru anene mono casual workers eline kwene kinga ngokiana ni bale omozigo olia wemeshara imense ito ya Kenya. You have seen the demonstrations that are going on our roads right now. They are about collective bargaining agreements. These bargaining agreements, if with productivity, lead to a lot of waste, would be to the nearest level that will align us with what we are using in the wage bill. Otherwise, the 35% then means nothing, because the common denominator is not increasing. Then I'm thinking we need to outsource non-core functions. And by non-core functions, there are people who have made it a business to collect garbage, for instance. So we do not need a lot of casual cleaners. If we have outsourced the job to a company, it means that company can look for its own employees, and we pay the supplier
Mulilia Ondizi TV oroboti urulengete emeshara y'abakoli emirimo n'omutujuikira omwelio bwamangana mayiya chinsa isano na ibiri literane nkoro kwa Job Maangi no twabere tokobwaterana nere linde kwene kichibiche chibo igona maliogi abera wikira asenchera yobo ikira nundi akoro kwa Sara Momanyi yone kinga nkonyorole amangana ya wechera asenchera yomono abo imanyere ni akoro kwa Lydia Mose wikira chinga kichinde na batakeire obuligiria obuya Imeandizi TV nabwo obwansu bwomogusi. Omoibuli koiru mwana we skuru mbuya korende nkobwatire skuru kikwa moira Erioko nyora migirio yebirengo bigoro Potters Premium School na ubago soiraime nigo babwate ebirasi kurwa playgroup PP1 PP2 grade 1 gweka grade 3 eskuru nigebwate aborokia babwatu bumanyi bwigoro na boigo baisaine nigere nsemo tabwatiriogi erengia asogosomera mbabwata magacho yekerero kurwa bali dagira ya balanced diet nechigari cy'obosombi nkwegeria bale amangana y'ubu Kristo eri ukorongeje chimbwa cy'abana bamura n'abanyaruka nero eskurugia asumurubyo CBC ime yakisi nigo babwate ebirasi bibwata mabaga manene laboratory ibwate equipment chonsi naboigo ribagari nene aborokigwa bakogosoreria mbabwate music classes, swimming classes, computer studies, home science, young chef classes, Kenya Sign Language classes, naboigo clubs and societies. Utarigutiga magiga, chigosori chonsi. Admission nigegenderete. Nigo bagutuka ensemo ya nyatiko. Angena mwisho walami. Chikilomita isano chuka. Kurwase tauni ya Kisii. I love my school because it is the best place for learning. Welcome to Potters Premium. Vakirisimi asenamba enoti isano na ibere isatayemo isano ne moibere isano ne moibere isano ne zatu inye gose enoti isano na ibere yemo kianda isano ne zatu isano na ibere isato isano Potters Premium School nyorero mwana oribaga genkyo